U okviru ciklusa Učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dobar dan, dragi slušaoci i slušateljke. Danas ćete iz naše prve serije slušati 12. lekciju pod naslovom Student ili portir, student oda portier. U prošloj emisiji ste upoznali Hanu, sobaricu u hotelu Europa. Ona se naljutila zbog jedne vrlo neuredne sobe, a zatim je počela da iznosi boce. Obratite pažnju na neodređeni član eine koji se nalazi ispred imenice. Eine Flasche. Noch eine. Jedna od dve boce nije još ispijena. Obratite pažnju na određeni član die koji se nalazi ispred imenica ženskog roda. Određeni član upotrebljavate kada govorite o nečemu što je već ranije pomenuto u razgovoru. Die Flasche ist ja noch halb voll. A Ex je iskoristila to što je nevidljiva, pa se umešala u Hanin monolog, tako da je Hana začuđena upitala ima li koga u blizini. Ist da jemand? Upravnica hotela je čula Hanino pitanje pa se uputila u sobu koju je Hana čistila. I gospođa Berger je čula glas nevidljive Ex pa je rekla čudno, komisch. Komisch. Dok je Ex zbunjivala Hanu i gospođu Berger, Andreas je radio na recepciji. Tek sada je primetio da Ex nije tu i da to ne sluti na dobro. Odmah se uputio u potragu za njom i ubrzo je začuo njen glas. Was ist komisch? Zamislite sad Andreasa sa kojim se u tom trenutku zaista dešava nešto neobično. Svako može da ga vidi, ali samo njega jer je sam, allein. Jedan čovek, a dva glasa. Čujte sada početak razgovora. Vaš zadatak, po čemu možete da prepoznate da je Andreas zbunjen. Obratite pažnju na reč wir. Komisch. Was ist komisch? Ist da jemand? Ja, wir. Psst, sei doch still. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? Ja, nein, also ich bin nur neugierig. Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Verovatno ste po Andreasovom glasu i zamuckivanju zaključili da je zbunjen. Sada ću vam detaljnije objasniti razgovor. Ex je najpre želela da zna šta je to čudno gospođi Berger. Was ist komisch? A na pitanje gospođe Berger ima li koga, Ex je odgovorila da, to smo mi, ja, wir. Ist da jemand? Ja, wir. Andreas uzaludno pokušava da ućutka Ex, ama ćuti. Psst, sei doch still. Ali gospođa Berger je već ugledala Andreasa, pa ga je začuđeno upitala, šta vi radite ovde? Was machen Sie denn hier? I opet Ex najbrže reaguje, spremno odgovarajući mi studiramo. Wir studieren. Hana se na to nasmejala i rekla molim. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? I dok Andreas, zbunjen, govori čas mi, a čas ja, gospođa Berger ga pita govori li on uvek mi, wir, kad treba reći ja, ich. Kažete li vi uvek mi kada mislite ja? Sagen Sie immer wir und meinen ich? Eto, sada ste naučili da razlikujete ja, ich, od mi, wir. I glagol reći, sagen, od glagola misliti meinen. Čujte rečenicu još jednom. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Ako mislite da je gospođa Berger začuđena zbog glasa Ex, imate pravo. Doduše, ona to sama nije rekla. Razgovor se nastavlja. Pokušajte da shvatite njegov smisao, iako ne razumete svaku izgovorenu reč. Vaš zadatak je da pogodite šta je začudilo Hanu. Reći ću vam samo da se radi o zanimanjima. Sagen Sie immer wir
Und meinen ich? Nein, natürlich nicht. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und warum sagen Sie, wir studieren? Ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Ach so. Naja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Und ich bin Andreas. Also, an die Arbeit. Okay, tschüss. Ciao. Ciao, ciao, bambina. Hana se čudi zbog Andreasove tvrdnje da je student, iako je ranije rekao da je portir. Sada ću vam detaljnije objasniti razgovor. Hana je mislila da je Andreas portir i zato je rekla, ja mislim da ste vi portir. Ich glaube, Sie sind der Portier. Kada joj to Andreas potvrđuje, Hana pita, zašto onda kažete mi studiramo? Warum sagen Sie, wir studieren? Hana u čudu nastavlja razgovor pitanjem. Pa šta ste na kraju, student ili portir? Pri tome se ili kaže oda. Was denn? Student oder Portier? A Andreas joj odgovara istinu, to jest da je i jedno i drugo, student i portir. I se kaže und. Student und Portier. A Hana se predstavlja kao sobarica rečima. U redu, a ja sam Hana, sobarica. Na ja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Gospođa Berger, koju je taj razgovor zabavljao, ljubazno opominje sagovornike, a sada na posao. Also, an die Arbeit. Hana se oprašta prijateljskim pozdravom zdravo, na šta ex odgovara sa ćao. Okay, tschüss. Ciao. Želela bih da vam kažem još par reči o glagolima. Možda se sećate, rekli smo da u nemačkom jeziku glagoli imaju konjugaciju. Oni imaju glagolske nastavke. Infinitiv, oblik glagola koji se nalazi u rečenicama, ima nastavak n, en. Ako uklonite to en, dobit ćete glagolsku osnovu. Studieren. Studieren. Studier. Studier. Danas ste čuli glagolski oblik prvog lica množine. Njega ćete prepoznati po ličnoj zamjenici mi, wir i glagolskom nastavku en, en. Wir studieren. Wir studieren. Prvo lice množine, dakle, ima iste glagolske nastavke kao i infinitiv. Studieren. Wir studieren. Sada bismo mogli da ponovimo glagolske nastavke u sadašnjem vremenu. Glagolski nastavak en se upotrebljava u infinitivu. Studieren. Studieren. Isti nastavak koristimo i u prvom licu množine, samo što tada dodajemo i ličnu zamjenicu mi, wir. Wir studieren. Wir studieren. Taj nastavak imamo i u drugom licu jednine, pri učtivom obraćanju sa vi. Was studieren Sie? Was studieren Sie? Prvo lice jednine prepoznajemo po nastavku i ličnoj zamjenici ja, ich. Ich studiere. Drugo lice jednine, ako je u pitanju obraćanje sa ti, prepoznajemo po nastavku t i ličnoj zamjenici ti, du. Was studierst du? Was studierst du? Treće lice jednine prepoznajemo po nastavku te i imenici ili zamjenici koja je ispred glagola. Andreas studiert. Er studiert Journalistik. Za kraj još jednom poslušajte ceo dijalog.
Smestite se udobno i upijajte svaku izgovorenu reč. Komisch. Was ist komisch? Ist da jemand? Ja, wir. Psst, sei doch still. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? Ja, nein. Also, wir. Ich bin nur neugierig. Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Nein, natürlich. Andreas se predstavlja kao portir, a Hana kao sobarica. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und warum sagen Sie, wir studieren? Ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Ach so. Naja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Und ich bin Andreas. Also, an die Arbeit. Okay, tschüss. Ciao. Ciao, ciao, bambina. Doviđenja do sljedećeg puta. Ciao. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.